Pamirsa penglimbakang seni lan budaya nenten si dalempas saking kawentenang desa adat ring Bali. Napi malih kahuripan krama Hindu ring Pulau Dewata, kawentenang sanggar kadadosang genah pengelestarian seni inucap. Bendesa Desa Adat Banjar Sayan Made Kartika Mausang bage seni wiaden kesenian sampun kedadosang pahan desa adat. Sokongan saking para angga seniman puniki janten kabuatan pisan sajroning ngwantu langsung parikrama sani memargi ring desa adat. Made Kartika ngicenin wimbe tatkala desa adat ngelaksanayang upacara agama janten muatang pragina sesolahan rejang topeng pendet miwah sesolahan sanelianan ring pemargin upacara wali. Pet Prade Desa Adat Inucap nenten medue angga seniman raris pacang ngeruruh kantos ring dura desa. Nanging yening desa adat sampun madue angga seniman, mejanten sawilang pemargin upacara, nenten ngupahin malih tur ngeruruh seniman. Ya diastun asa punika, Made Kartika ngaptiang kuentenan sanggar rawe mangkin durung limbak becik. Sanggar kedadosang silih tunggil genah anggen ngelestariang seni, sajroning ngerakse tur ngelimbakang seni melarapan karya ipun. Penyarengan pemerintah taler kabuatang untuk nyokong kuentenan sanggar melarapan wantuan-wantuan sane preside Kaicen. Parwata Bali Pos nguningayang.